Kamwa ichna penbaha penmiat penwandur ya kamadan kiang nang ba stadium hajawai dalai ko chai chekhaman de ya kre lang usumbut menteri ke sarkar jela usnya bahalang dhar menteri ke chnat sport and youth affair wailat miki shela de lang gibor district of West Giant Hills yo penyo ya kamang poisa hakan nyau tri uni benai wailat miki de hiar lipai seliu ya keni kamadan chirubi am lang ki de khot ke WJDSA ki kontraktor ki wakre ke chnat sports ke di RDA wa kiwi Wailat miki shella ongo wa iwan pai seli yang o hagani gasngi to wa MEA yumut wa melumala ne liang ga WJDSA kam te da yawan lang gi wa pai wei wa ikwa yang o hile to yo chana hete rukom wa yahun lang kam tam ga WJDSA ga wa man katre wa pai yagani kamadan Wailat miki pentip wa yagi thau chong pai ba sodong kamadan dapen kre lang ba ka CSR fund wei hadin ichim ktiu kam sports minister wei kamu MLA gani kathan Ongo wa manle kalat ka kabu yo o wa yo omang poisa duna khat nyau kulur sanai benta o kaliang thamino yaw artificial turf hagani kemadan nei te uchna ya o synthetic athletic track ka VIP gallery kat kam kejuk kat ni nalor ki wiwan ki benta yo penmentoy ya ki pajba karilom jaintia heya to wa siang artificial turf ongo wa emkam open madan miet chwa ya kemadan khanang yo la yo at hagi por slab kam ju yo ha rim Wai haya to wai kre ongu na dong chodong yehi ukre kat ni lai no isiang yo synthetic athletic track wa hab duk uyang haduk ki benai telang wom em slap de hagani kesngi dak hana ro wa hajrong ipen kre ya ke swimming pool ko wa em hajan ka kiang nang ba government college juai wa ipen kre da lai i chakhamat de wa yulu tiule wo pendep hepor basman sama umbar lebat tok tenak yung naik dengan RCC yung turun ini nak pun kira dong ikat tai tai set betul mungkin problem ini juga kayak engineer yung wakau kia ketika yung wakau emergency exit saya mau video cnai ketika bentar itu ke sorok tok bang sorok ni ini em ông bố em là cái tay gà gì đấy tại sao em bố thì đấy tại sao phải tấm tọt gặp passage area emergency exit mình lo risky của thật đấy cái chuyện sinh đầu em hay tay ta tôi khiên hả the rest nó rồi Iki khai om bisa em oi om bio ana hitai hitai saya tu lalu kan saya tak pernah nak saya tu lalu kan saya tak pernah nak sắc mình cái tay rồi cái tháp mi ta đấy ini
Tinggal lihat space di YouTube. Ni Ramadanในภาคกันนี่ต่อตามมาติปีคำตามองเดดุกัดเอกชนงจวยหันเรยก็จันทีไอพรอกวีมันก็วีนก็มาดันก็ว่าได้จึงชักรีบัดก็ได้เป็นมีชิบุนกี่ players ที่น้องแลกเกลงมาในดันก็ในเจดาวนะโดมันช่วยให้ก็จึงทางจึงอังโนดบ่เป็นพาวเป็นเม็ดya kan ni badan kat kam ke cukup kat ni dan ni tidau ni liang yonga hade ke jingi kre lang wo de ti chief minister ni mas yang malang thar ban kam jole na ka district administration tedem ni te da ya thola thuruti kamon wo penmiat penbha te nei ni da yo i ya ka scheme mo ya ke jingi rap lang ban ka CSR fund nei betau penchna ikini sitting gallery so dong ni badan kam da yo pi ke kam man ko da lai bha chmat but hadin nei ten hadin ke jing chimki gyong kamu sport minister tedep nei te sniaw kamu MLA na gani ke constituency khamtam te sniaw to ka kebu bai nga wo yo gani ka lab wo permiat ya gani ka madan te nei te daw do sanction ni po kam khanyau kurur belum malah wa hanin tedep nei te nei betau siang petame yo artificial turf kam jo siang ya athletic ni artificial athletic track ini nem te yo penchnai ka tai ka VIP gallery ku permiat ya ka nei betau kat kam ga joko kat ki changing room bat kam ter ki sitting area te negas ngi wan ga jing wan ga nga ni wa to wa hadin ka jing ya kelam mo ne chirup wa u president yong ka ka WJDSA rangkat wa kini ki contractor ni kre rangkat wa na ka office yong district sport officer bat kam jo le na ka office yong ka di RTA ko implement ya ka sitting gallery te kwa wi chem bat kwa wi lipai lang le ni ba every concern yong kini ki member yong ka WJDSA ka mo tip ki to no pai no yu fitre yong ni madan te em ke jing ya pai ke yong i ne benta yu ka ju khajak em ke jing i jing mut na ke liang yong ki te nei te daw ne ke jing wan ke yong a to wi chem ye ki wo up ye te i jing mut sniao no ke liang yong ki wo khnang yo yo i ne ba ka jing kwai ke yong nga wo to ka chna ro ni hen re chna ha ka te kan dur ko wa u deu ye hun lang kam tam kin ni ki nong pai nong yu yo hai ni thao Sir kamu di yoi ke galeri le sedang kini ke artificial turf le sedang. Tapi update i kejak halal kini ke synthetic track. Wa yoi to ni to jing ang not yang kiwada mostly of the bone. Ya kini ke synthetic track. Ye update i kat menu sedangan ya kini. Ya kan ni ne bha kamu man katte ne bha wa dang yang ni ya kan ni ka final trophy ne bha ka main ni ke jing kam jan belum malala kan mu ke por rim le ke concern go de jo yoi go jo race bha gi bru ni to ya ka leveling jan jo yoi he por slap te dem te lang go yi ka tu to ko khaman tam te ne te daw he ni kwa ni na to wa ka mut man go biang te ne te daw kam man katte dang yang ya ka final leveling dem ni te man du stang du yoi ke leveling stang wadi leo new artificial football synthetic ground but haju ipor emen sakanika artificial synthetic track yang athletic te yong ni won ne ba umi mk mi wa usiang yo hipor wachin te melu mala yong ni hab yang ni do September Oktober hadu manda ranguslap yong ni yo yo news yang len yo new artificial athletic synthetic track tang kat yo football i imper yo tu temu i siang ini por le te side by side ba dang em bon ki komponen yo to bentai ni te katte kamu man katte dan das ke kam man go sedang kontraktor da sedang ya ki train kini ki train jante dau siang ya sop base ya kini ki ter nadong sedong ye upun krek katte tangwa dukat ya laying of new artificial synthetic athletic track yo tu don hak yang ya kita ki por pada sangeu em có concern hay por này mà ông deputy chief minister đã sao thuộc cái por u lệ kamu chief ta cái chuyện rap dan hi kamu deputy chief minister wa nó por ri lom chen tia cái này làm gì làm để không lấy cái này CSR fund của giỏi lệ lembaga mất cái initiative cái effort cái yang te hay por này mà quay u lệ cái kamu chuyện ang đốt yang ki yong kini ki members tak ki por sao thuộc cái fund của mình limited te này te daw ya ka tai cái VIP gallery di por quay gao de mudah ka armala but haju por em le ka underground passage ai bentai yong kini ki players ku mi in the po madan no kama mi po FIFA kam tu
แต่ให้ที่ปอร์กันว่าดังดูหน้าก็ฟ้อนแต่หมดองอีบอยเดียวแหละแต่หาเด่นในทุนมกลำบากที่กลุ่มคนรัฐแต่ยอดนอชิมตีกับสปอร์ตมินิสเตอร์แต่เด่นในแต่ยอดนอวันรัฐนี่ก็สังเกตแต่คำว่ามันกัดเตะเด้อกันนี่ก็ VIP gallery เดชนายกันคำก็จึงกว่า yung member yang ada BJDSA. Kata lah umpuyo sekarang kita ni Pak MD changes belum lagi untuk kuat ia ke underground parking nanti kita. Dan nanti dah hab you rework ia ke drawing, tahap yang you Pak Wet nanti. Dan nanti dah rap cempor ke kejak, tapi pun tahan pandai. Kan kamu ke libi tu, kamu man kata ia ke VIP gallery dia cenai kan kamu cek kuat yung member yang ada BJDSA. Kata le almost ke krek teman ko wala kaman kata mod Yusuf hakat kamu man batang ke progress ada live aku te malumalahi ke status le ya kamu man kata hi and the boy yo juga 80-85% te malumala ga wa kata ke concern ko wa risi ke jam to wa ya ko ring ya wala cha wa cha tu wa mod wa hi de ba now have you pun chna malumala da have you jan now have em ga additional work hai tu da have le ide bentai yo ko ring di masa tu tuแต่ดาวemก็ overflow นี่ก็ตายแต่ทุกเรื่องว่าชาวem กามหาหัวแต่ให้ปอรุมันริมปอรุชนะituต่อmanu minor drainนี่ตั้งกันกำก็จึงโยยองแค่เด่นว่าเด็บชนะทุกที่โยยรับมัน major ทุกเรื่องแต่ในแต่ดาวเราหับอยู่นี่บวกอยู่แต่main yang tu dah ni otherwise jaga swimming pool yang ayu as on track kamu kata dari A le direction kamu benda apa impor wow ini nak kerja tanya